Turashima ku iterambere ririho. Tunashukuru kwa maendeleo ambayo yakopo. Ubu nyine ivugabutumwa riri mu kuvugwa mu nzira nyinshi. Watu wananena neno la Mungu kwa njia tofauti. Batekereza hari igihe turi muri mukumara kuvuga ubutumwa waje kubisanga ukabisanga biri kuri YouTube. Kuna wakati watu wananena alafu mnayakuta kwenye mitandao. N'umuntu utabaye mu materaniro agafashwa n'iryo jambo. Na yule ambao hajahudhuria anabarikiwa hivyo. Iryo terambere naryo ni ryiza. Maendeleo hiyo ni ya kandi nivuga butumwa ryiza naryo rishimisha. Hayo ni injilisti ambayo inapendeza. Mbere yuko ngira icyo mvuga tuganira ijambo ry'Imana. Kabla ninene neno la Mungu, hari ibintu bibiri nshaka kuvuga. Kuna mawili nataka kuongea. Maze nko kunenga ambao mimi sijafurahishwa nayo. Abungeri iyo tubonye ikintu tugenda tukigamba turakivuga. Sisi wachungaji tukiona mambo badala ya kwenda tukiongea nje huwa tunayazungumzia. Kintu cha mbere aya materaniro nta kigira sadaka. Jambo la kwanza, ibada hii ya jioni haina sadaka. Nibyo cyangwa sibyo? Je, ni ukweli ama wamekubali kwamba ni hivyo? Jewe mu materaniro ngize terana muri kino gitaramo, ibada ambazo mimi nimehudhuria hapa, naona mambo yamebadilika. Amateraniro igitaramo cha batarama, ibada ilipokuwa jioni, havagamwe amafaranga ashobora gufungurira abantu bafungiwe amazu. Kulikuwa na pesa ambazo watu zilikuwa ni mingi. Ariko ubu nyine, lakini kisasa sigaye ndeba nareba ukuntu abantu batanze baje mu rusengero. Nikiangalia vile watu wametoa, nkabona harimo intege nke. Kuna udhaifu fulani. Nuko muzamwibwira yuko nta bikorwa biri mu banyamasengesho. Ama ni vile mnajiambia kwamba kuna kazi ambazo ziko hapa. Ibikorwa birahari kandi byinshi. Kuna kazi mingi. Kandi kutura mu rusengero rwanyu ugomba gushika hano ugatura kuko watuye no mu rusengero wako. Vile unavyotoa sadaka huko katika kanisa lako, hata hapa ya kupasa kutoa hivyo. Ni vizuri tukuje katika nyumba ya Mungu tukiwa na sadaka. Tusikuje mikono tupu. Kintu cha kabiri, jambo la pili, to ni kimwe. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo nimekusudia kusema, nagenzuye nsanga nijo mpasteri hanje nyine. Ni mimi mchungaji wa hapa Kitengela, niko hapa. Kandi namwe mwabibonye. Na nyinyi mmeona. Ese niko biri kugenda n'indi minsi ba cyangwa ni none gusa? Ni hivyo. Njewe iminsi ngize mpangenzura, siku ambazo nimechunguza, zabaye buke cyane. Basigaye baterana buke cyane buba. Wachungaji hawahudhurii kabisa. Sijajua ni nini. None rero reka mpeze task task ni heza abayobozi b'abayumba. Acha niambie amba ombi langu ama jukumu nilipewa ombezi viongozi. Reka mbaze ntarure hano hari theology bari mu kwiga mu mugoroba, hari ishuri rya Bibiliya rihari. Kuna shule ya teolojia. Ariko ntabwo ari bose. Lakini sio wote. Ni bose ba? Ntabwo ari bose. Sio wote. Abo bandi bataza bagenda bari mu kujahi. Wale ambao hawa katika shule, je, wanaenda wapi? Mwebwe iyo mukabona bose mwibaziki. Nyinyi mkiona hawajahudhuria mnajiuliza nini? Ntimundu naje ndabatuma. Jewe ntumya abayobozi b'abanyamasengesho. Mimi nimetuma viongozi wa wana maombi. Nimba hari kibazo kihari, kama kuna shida, ugene muzacicarire mu gikosoro, mukaketi ili mumalize haya. Ntabwo abakristo bangana gutya, kwa sababu wakristo kama umati huu bashobora na mutari kumwe n'abashumba bayo kukuja katika kanisa bila wachungaji. Nibyo cyangwa sibyo? Si ukweli. Ntabwo ari jewe ku cyanje ndumva atari byiza. Mimi binafsi nasikia kwamba si ukweli. Ndumva atari byiza. Mwe nimba mwumva muri comfortable, nimba mwumva muguwe neza ruko, ariko jewe ndumva atari. Ikiwa nyinyi mnasikia kwamba ni sawa, lakini mimi nasikia kwamba si usawa. Bwana asifiwe. Amen.
Bwana asifiwe. Amen. Ibyo bintu ni ngombwa. Mambo hayo ni ya muhimu. Buriya baba bafite inararibonye, hari ibyo bagenda bagenzura n'ibyo bagenda bavuga n'ibyo bashobora gukora. Kwa sababu wao wana ariko mu gihe muba muhamukora mukabona nta bungeri banyu bari aha ngaha, mkiona mnafanya kazi na wachungaji wa uzuri, jewe ndabireba nkabona hagomba kuba ikibazo, labda kuna shida fulani, kandi icyo kibazo kigomba kuzakemuka muri uyu muhanda na mukaza muterana muri kumwe na bungeri bari aha ngaha muteranye nabo. Yatupaswa kuwa pamoja na wachungaji. Amen. 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 Reka tuje mu ijambo ry'Imana tudatinze. Hata tuingie katika neno la Mungu. Sabe ndabarishe ufashe kusoma. Ndabarishe atatusaidia kusoma. Turasoma gitabo cy'umubwiriza. Mubwiriza niho dusoma. Tutasoma hapo. Mubwiriza igice ni cya 4. Mhubiri sura ya 4. Murongo no wa 9 no wa 10. 9 na mstari wa 10. Gitabo cy'umubwiriza, kandi nsabe abafite za Bibiliya dushobore mu ijambo ry'Imana. Mubwiriza igice ni cya 4, murongo no wa 9 no wa 10. Sura ya 4 mstari ni wa 9 na 10. Gice ni cya 4 murongo no wa 9 hamwe no wa 10. Sura ya 4 mstari ni wa 9 hadi 10. Gice cya 4 umurongo wa 9 no wa 10. Sura ni ya 4 mstari wa 9 no wa 10. Barutumwe, ababiri barutumwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo. Kuko uguye, kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we, ariko uguye ari umwe atagira umubyutsa ababonye ishano. Amen. Ku 12 muri icyo gice cya 4 murongo no wa 12. 4:12. 4:12 avuga ngo umuntu naho yanesha umwe ababiri bo bamunanira, kandi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba. Amen. Amen. Twongere kandi tugereze mu gitabo cyo Kuva, katika kitabu cha Kutoka igice ni cya 17 umurongo wayo ni wa 10. Sura ya 17 na mstari wa 10. Kuva igice ni cya 17 murongo ni wa 10 na mstari wa 10. 10 no wa 11. 17 umurongo ni wa 10. Abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya Abameleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko. Mose 12. Oya komeza. Komereza aho 12. Bararimutega, baramuramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe urundi, amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa asindisha Abameleki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, bibwire Yosuwa yuko uzakuraho rwose kwibukwa kw'Abameleki bakibagirana. Amen. Amen. Ngira ngo buri wese yabashe gusoma. Nadhani kila mmoja amesoma. Aya niyo magambo natekereje yuko tuganira namwe. Nimefikiria kuzungumza maneno haya. Aya niyo magambo Imana yanshize ku mutima.
mutima. Haya ndiyo maneno Mungu ameniweka. Mu gihe bambwiraga yuko tuzaganira mu gitaramo, nilipoambiwa kwamba tutakuwa pamoja nanyi, natekereje amagambo kuganira namwe. nilifikiria maneno tunaweza tukaguzia. Ariko muri nje hakaba harimo amagambo, lakini ndani yangu kulikuwa na maneno haya. Nari mperutse kuyabwiriza mu rusengero iwacu. Nilikuwa nimeyazungumzia hapo kanisani. Numva nanone aracandimo ndacyariko nagendana. Nikasikia bado maneno hayo yako. Umutwe w'ijambo natekereje ko tuganira. Kiini ni cha maneno nimekusudia kuzungumzia. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Umutwe w'amagambo natekereje ko tuganira, topic ambayo ninayo, natekereje ko tuvuga ngo mugenzi wawe uwo nguwo we kumureka n'uwingira kamaro muri uru rugendo turimo. Nimetaka tuzungumzie maneno yasemayo ndugu yako huyo ambayo naona usimuache kwa sababu ni wa muhimu. Bwana sifiwe. Amen. Mugenzi wawe uwo muri kumwe, ndugu yako huyo ambaye uko na yeye, uwo n'uwingira kamaro ni wa muhimu muri uru rugendo hii, uramukeneye, unamuhitaji. Bwana sifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Icyongereza kiravuga ngo you need someone in this journey. Kizungu inasema unahitaji kiraheti. Ukeneye undi muntu muri uru rugendo. Unahitaji mwenzio katika safari hii. Nukuvuga ngo muri uru rugendo ndi warushobora wenyine, nawe ukeneye undi muntu. Katika safari hii hauwezi kuhitimisha mwenyewe, unahitaji mwenzako. Bwana asifiwe. Ndamukiriza uwo muri kumubwire ngo ukeneye uwundi muntu. Unahitaji mwenzako katika safari hii. You need someone. Unahitaji in this journey. Katika safari hii. Charge. Amen. Amen. Hari uwundi ukeneye muri runo rugendo. Unahitaji katika safari hii. Kuko utamubonye, kwa sababu usipomuona, hari igihe ushobora kunanirwa. Kuna wakati unaweza ukashindwa. Hari igihe ushobora gucika intege. Kuna wakati unaweza, ariko muri uru rugendo, lakini katika safari hii ukeneye undi muntu. Unahitaji mtu mwingine. Amen. Somya Bibiliya ijambo ry'Imana muri kino gitabo cy'umubwiriza. Tumesoma maneno katika kitabu hii. Iki ni igitabo cyanditswe na Sulemani. Imeandikwa na Sulemani. Sulemani niyo batubwiye n'umuhungu wa Dawidi. Ndiye wametuambia ni kijana ya Dawidi. Batubwiye ngo yasabye Imana ubwenge. Aliomba Mungu hekima ama akili. Igihe yatoranywaga kuba umwami wa Israeli. Alipochaguliwa kuwa mfalme wa Israeli. Yaratekereza ngo ariko noshobora kuyobora buno bwoko. Akafikiria kwamba haweza kaongoza bila. Ijambo rya mbere ndi mutoya. Kwa sababu yeye alikuwa ni mdogo. Kugira ngo mbashe kuyobora buno bwoko birakomeye. Kuongoza taifa hili ni ngumu. Aragenda ngo aje gutamba ibitambo. Akatoa sadaka. Mugihe yaza tanga ibitambo aho yarari. Mahala alikuwa wakati alikitoa sadaka. Waryamye asinziriye. Alipolala akiwa katika usingizi. Yumvijwe ry'Imana ari mubaza ngo ese ukeneye iki Sulemani? Akasikia sauti ya Mungu ikimuuliza unahitaji nini? Ngo sabe icyo ushaka nanjye ndakiguha. Akasikia sauti ikimwambia niombe kile ambacho unahitaji na mimi nitakupea. Amen. Amen. Hallelujah. Semeni amen. Amen. Sulemani waje kugenzura mu bintu byose yarakeneye gusaba. Sulemani alipochunguza vitu ambazo alikuwa anahitaji. Arabango ndakindi no saba Imana. Akasema hakuna lile ambalo nahitaji kwa Mungu. Yakubwira Imana ya Israeli gusa ngo impe ubwenge kugira ngo nzabashe kuyobora uyu mukuru. Akasema nahitaji akili ili akaongoza taifa la Israeli. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Keneye ubwenge muri kino gihe. Tunahitaji akili katika nyakati hizi. Amen. Amen. Abeze kubwira Imana gutyo. Alipoambia Mungu hivyo, Imana biravuga ngo kuko utasabye ngo nice abanzi bawe. Mungu akasema usipo, kwa sababu haukuomba ili niue maadui wako. Ama uombe utajiri. Ariko ukabusabye ubwenge. Umeomba akili. Imana iramubwira ngo ubwenge ndabuguha. Mungu akasema nimekupea hekima. Mubakubanjirije bose. Kwa wale ambao wametangulia na wale ambao watakuja, hakuna mtu ambaye atakuwa na akili kama yako. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ivuze bizabiba. Mungu akisema yanatimia. Kandi itegetse bizabikomeye. Akiamuru yanazidi kuwa. Imani kwatuye ijambo. Mungu akisha neno kwako. Abantu bokuvuga hamagambo. Hata watu wanasema maneno yao. Mungu akiongea mara moja.
Bwana asifiwe. Amen. Ubwoko bwa Israeli bwaza bumureba bukabona ni muto cyane. Taifa la Israeli liliona kwamba yeye ni mnyonge. Bari biteguye kumva ibimuvamo. Bari biteguye kubona bacira imanza. Baravuga ngo reka tumurebe uriya muhungu. Reka turebe icyo azakora. Bwana asifiwe. Ariko yarazigera ko hari icyo Imana yavuze. Kandi ntabwo yaragifite kuko yari afite icyo Imana yavuze. Abantu bafite icyo Imana yavuganye nabo. Ntibaza batinya ibyo abantu baba bavuga. Amen. Abantu bafite Imana yavuze. Watu ambao wanajua kile Mungu ameongea kwao. Batinya icyo abantu baba bavuga. Hawawezi wakaogopa maneno ya wanadamu. Magambo muyumve cyane. Maneno haya muyazingatie. Mukanya gato cyane mu minsi mike ya kera haba hitokeje urubanza. Kwa siku chache kukawa na shida. Bibiri irambira ngo abagore babiri ngo babamara aho bari baryamye bombi. Wamama wawili ambao walikuwa ni makahaba ngo barabyara, umwe ngo abyara umwana w'umuhungu. Mmoja kazaa mvulana. Ngo iminsi 3 undi nawe ngo arabyara umuhungu. Baadaye mwenzie naye akazaa mvulana. Abo bagore ngo bari muri room imwe nta wundi bari kumwe. Na wamama walikuwa wamelazwa mahali pamoja. Amaze ngo bararyama bombi. Wote wakalala kama bamaze kuryama ngo umwe aryamira umwana wiwe. Walipolala mmoja kalalia mwanawe. Cyagi ngo yitegereze asanga umwana we yapfuye. Akakuta amelalia mtoto wake. Undi nawe ngo yari mu bitotsi hari ariko afite umwana muto. Mwingine naye alikuwa katika usingizi. Undi ngo aragenda afata wa mwana wiwe wapfuye. Ule ambaye amempoteza mtoto wake akaenda kampeleka. Aragenda amushirari yakururiya muda. Akamwekea kwa ule mama mwenzie. Afata urya muzima aramujana nawe aja kuryamana nawe. Chukua yule ambaye uhai akamleta. Aho ni nijoro. Hapo ilikuwa ni usiku. Aho ni mu bitotsi. Hapo ni katika usingizi. Bitotsi navyo bizabikora ibihe. Bwana asifiwe. Ngira ngo muzamureba umuntu azaya amasinzira bamwe akamas. Mkiangalia kuna wale ambao wanasinzia wakiwa ukazusanga ingonera ko ziragera. Nakuta mate imewazunguka hadi huko. Ibitotsi. Bigira imbaraga. Tumuzabona ko bigira imbaraga. Amen. Ibitotsi byari bizamutwaye. Ariko muzi umuntu kwibwa umwana ari mu bitotsi. Amen. Ngo buce mu gitondo wa mugore ngo yitegereze. Aritegereza reba wa mwana wapfuye. Aravuga ngo ariko uyu mwana ntabwo ari uwanje. Yapfuye ariko ntabwo ari uwanje. Ngo yitegereze wa wundi waba afite. Akabona no wiwe. Aragiye aramusanze ati noneho uyu mwana so wanje. Wawe. Wajaje muzima wanje. Uwawe wapfuye abari wumva. Ariko na ntimuza abagore kuntu baza babanka baza bacamuka cyane. Yacamuka. Akachemuka kabisa. Avuga ariko wayamwereye uyu mwana nuwanje kwe. Akasema je huyu wicu mwana wawe numbaruze mu muzima nuwanje. Uwe mtoto wako alafu kuja kunibadilishia. Amakuru ngo yamaranda muri uwo mwanya. Kaenda abageze kwa Salomo. Baramuhamagaza baramubwira ati hano hari urubanza ganone. Wakamwambia hapa kuna shida. Wundi wachize imanza z'abanyesiraheli. Kuna mtu mwingine ambaye ukuye wewe kusana wundi ni wewe mwana. Ni wewe mfalme. Amakuru amaze kumugeraho. Fikia. Arabahamagaza ngo abwira aba bagore bombi ngo nibaze. Barazana abantu umwe wari upfuye n'undi muzima. Ngo bashikara babwira ngo ngahe wewe tangisa. Umwe avuga amakuru yiwe undi avuga yiwe. Barayarangiza. Ariko urwo rubanza rwari rukomeye ba. Muzi urubanza rudafite umudimu. Ibintu zabaye nijoro nta wundi muntu numwe wari uhari. Nta wundi muntu ntatemwe. Hakuna shahidi. Imanza zabaye kukiwa na shida kama hizo. Hazakunda kuimanza ariko ugasanga zifite abadimu. Huwa unakuta kuna watu ambao ni mashahidi. Wendi byo bintu zabaye runaka hari. Kwa sababu inawezekana mtu ameshuhudia cyangwa se kanaka hari ama fulani. Ariko noneho haburatemwe numwe woshobora kuvuga. Lakini ukakosa shahidi wa kushuhudia maneno kama hayo. Suleiman arareba atariko uru rubanza biti.
Sulemani akasema haya maneno ni aje? aravuga ngo nimunzanire imbugita. Akasema niletee panga. Ngo bamuzanire imbugita. Wakaleta panga. Aravuga ngo noneho dore icyo ngiye gukora niki. Ona sasa kile ambacho nakusudia kufanya. Aba bana bombi uyu umwe yapfuye. Watoto wawili ikiwa mmoja amefariki. Uyu muzima uyu karavuga ngo nuwiwe. Huyu ambaye ako uhai mmoja anasema ni wake. Uyu wundi nawe akavuga ngo nuwiwe. Na huyu anasema ni wake. Aravuga ati none rero. Kwa hiyo ngiye gufata uyu mwana. Nachukua mtoto huyu ambaye muzima ambaye ako uhai. Muchemo kabiri. Nimkatanishe. Umwe ajana igice. Mmoja aende na sehemu moja. Na wajana igice. Mwingine aende na nyingine. Amen. Amen. Muri ako kanya amaze gutibura iryo jambo. Aliposema hivyo, nyina w'umwana yamavuga ngo nubwo uko bimeze kose. Mama mtoto ambaye ako uhai akasema au kuvuga ngo umuchemo. Badala ya kukatanisha mtoto wangu. None shewe ndamuheba. Mimi nimeacha. Ndamuhebera mugenzi wangu. Nimemwachia ndugu yangu. Iwa mujani. Yeye aenda kamulee. Au kuvuga ngo achibwe. Badala ya kuua mtoto wangu. Ndavyemeye mutani. Nimekubali acha yeye aenda kamulee. Amen. Amen. Wa wundi utari nyina w'umwana nawe baramubwira ngo ngahege ijambo ni ryawe. Yule ambaye amempoteza mtoto wake sasa naye akasema. Iwe bwaje kuvuga ya mabangu inyamwabo. Yeye akasema yafaa hivyo mfalme. Au kuvuga ngo twembi au kuvuga ngo umwa mujani. Badala ya kusema mmoja mchukue. Muchemo kabiri. Katanisha. Umwajani igice. Mmoja aenda na sehemu moja. Undajani igice. Mwingine aenda na nyingine. Limurewe nabo. Ikawa ni mshangao. Ninde mubyeyi wovuga ayo magambo? Je, kuna mzazi ambaye anaweza kaongea maneno kama haya? Mubyeyi wabyaye wovuga bene ayo magambo? Hakuna mzazi ambaye amejifungua anaweza kasema maneno hayo. Ariko wa mugore yamavuga ngo muchemo kabiri. Mama huyu akasema katanisha. None twembi tumubure. Afadhali sisi wote mmoja aende na sehemu moja, mwingine aende na nyingine. Sema ni amavuga ngo nimufate uwo mwana muzima. Mfalme akasema chukua mtoto ambaye ako uhai. Mpe mama huyo, yeye ndiye mwenye mtoto. Hallelujah. Hallelujah. Ubwenge bwa Sulemani buragaragara. Hekima ya Sulemani kadhiri. Israeli yose yamivuga ngo kuva tubayeho. Israeli wote wakasema tangu tuwepo. Daudi turabona umunyabwenge muri kino. Hatujaona mwenye hekima kama Sulemani. Bama bamwubaha. Wakamtii. Uko Imana yari yamuhaye. Kwa sababu Mungu alikuwa amemfanya kuwa mwenye hekima. Bwana asifiwe. Amen. Iki gitabo yacyanditse ageze muri zabukuru. Aliandika kitabu hii akiwa ni mkongwe. Uhereye muri kiriya gitabo cya mbere cy'indirimbo za Salomo. Kwanza kitabu hicho cha nyimbo za Sulemani. Yacyanditse ngo akiri umusore agifite irari ryinshi. Yeye alikuwa ni kijana shupavu. Icyo gihe ngo yagiye ashaka abagore benshi. Ndio wakati alioa wanawake wengi. Ngo agere mu gitabo cy'imigani nacyo cyandika ari umugabo umaze kuba umukaba. Alipofika katika kitabu cha Mezali na alikuwa ni mbaba kabisa. Tumubwiriza amaze kugenzura ibintu byose. Kitabu hiki cha Mhubiri akaandika kwa ni mzee. Ibintu byose ni ubusa. Akasema mambo yote ni bure. Kwiruka inyuma y'ibyiza. Akasema kukimbia nyuma ya vitu za ulimwengu. Niko kwiruka inyuma y'umuyaga. Sema ni kama kukimbia nyuma ya upepo. Amen. Amen. Yari amaze kwiruka muri byinshi. Alikuwa amezunguka kabisa. Ariko muri ibyo byose yari amaze kwirukamo. Kwa hiyo yote alikuwa amekimbizana. Amaze kubigenzura. Alipochunguza. Yamavuga ngo kwiruka inyuma y'ibyiza. Akasema kukimbizana na mambo ya ulimwengu huu. Niko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ni kama kukimbia nyuma ya upepo. Yamavuga ngo mambo yote ni ubatili mutu. Aravuga ngo ibintu byose ni ubusa mu busa. Yamavuga ngo nta kamaro. Akasema kwamba yana muhimu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngo agere hano twasomye. Alipofika tumesoma. Biblia ijambo ry'Imana ryavuze ngo ababiri bararutumwe. Biblia neno la Mungu limesema wawili ni zaidi ya mmoja. Ababiri. Wawili bararutumwe. Ni zaidi ya mmoja. Havuze ngo iyo baguye hasi. Biblia imesema wakianguka. Ngo umwe ngo azazutse uwundi. Mmoja wa mwisho. Kandi umuntu yanesha umwe. Na mmoja anaweza kazidi mmoja. Ariko ngo ndiyanesha babiri. Lakini anaweza kawazidi wawili. Amen. 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 Ababiri. Wawili bararutumwe. Ni zaidi ya mmoja. Umuntu ngo yanesha umwe. Mmoja anaweza kapigana na mmoja. Ariko ngo ndiyanesha babiri. Lakini anaweza kapigana na wawili. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sulemani mambo yavuze aya magambo. Sulemani akasema maneno haya. Yabonye yuko ari ngombwa abantu kuba ari babiri cyangwa batatu. Akaona watu yawafaa kuwa na wawili ama watatu. Amen. Amen. Kuko iyo babaye babiri bagira imbaraga. Kwa sababu wakiwa wawili wanaweka nguvu pamoja.
wakiwa wawili wanaimarika, lakini mtakiwa mmoja yeye hawezi, yeye ni mnyonge. Tukichiga muri primaire, tukiwa primary, hari amatext twagiye tugira, kuna masomo ambayo tulisoma. Twiga text imwe yavugaga, kuna somo ambalo tumesoma, umugabo wari ufite abana b'abahungu batatu, ambaye ilikuwa inasema mbaba alikuwa na wavulana watatu. Barya abahungu biwe batatu ngo yarashaje ashaka kubasezera. Yeye alikuwa ni makama, alikuwa anataka kuaga. Arababwira ngo bana banje, akawaita akawaambia, wanangu, ndashaje, mimi sasa ni hafi kubasiga, sasa mimi ni karibu kwenda, ariko hari cyo ngiye kubasiga, lakini kuna kitu nataka kuachia. Arababwira ngo mugende buri wese azani inkoni yiwe imwe. Akaambia kila mtu aende akalete fimbo. Baba ngo baragenda bose, umwe azani yiwe kwa ari batatu, kila mmoja aleta yake kwa sababu walikuwa ni watatu. Bamaze kuzizana, walipozileta arababwira ngo nimuzihambi, akawaambia fungeni fimbo hizo. Ngo barazifata barazihambira nyakwa ari tatu, wakazifungia mahali pamoja zote zikiwa tatu. ngo baragize kuzihambira, walipomaliza kuzifunga, aheza umukuru aramubwira ngo ngahe tangira uvunize inkoni. Akamwambia yule ambaye alikuwa ni mkubwa avunja fimbo hizo. Agerageza ngo kuvuna za nkoni, arananiwa, akajaribu kuvunja akashindwa. Afata uwa kabiri umukurikira nawe arazimuhe, akachukua ambaye anamfuata akamwambia akashindwa. Akamwambia na wewe jaribu. Kugeza kuwa gatatu bose barananiwa, hadi wa mwisho akajaribu. Warayize arabwira ngo noneho nimwumve bana banje. Alafu akamwambia sikilizeni wana, nimuhambure izo nkoni, fungueni fimbo hizi. Waragize heza umwe yundi akapea kila mmoja yake. Abwira wa undi mukuru ngo ngahe gerageza, akaambia yule mkubwa hebu jaribu. Yigeze ati nabura kukanya barayize, hapo alivunja. Abwira wa kabiri ngo ngahe na, akaambia wa pili pia wewe vunja, naye ikawa ni rahisi. Abwira wa gatatu nawe nu, ya tatu watatu naye akavunja kirahisi. Akamwambia hebu nisikilizeni sasa, kile ambacho ni kusudi langu, sikia kile ambacho nataka kuwapea sasa kama wanangu. Akaambia nyinyi mkiwa na umoja, mkijiweka pamoja, mtakuwa, hakuna mtu atakayewashinda. Lakini mkijitenga, kila mwingine ajitenge, nyinyi hamtawashinda. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Arabwira ngo none icyo mbasigiye, akamwambia kile ambacho nimeweka, nimetaka muwe umoja, mukafanya kazi mahali pamoja, mukafanya kazi mahali pamoja, mukafanya jinsi moja, ndivyo mtakuwa watu wenye nguvu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Abanyamasengesho murabizi, hari uza musengera umurwayi mukumva nimba mwoba babiri mukumva murananiwe. Kuna wakati waombezi mkiombea mgonjwa mnasikia hamna nguvu, ndi timu ya musaada, lakini kukija abandi babongera imbaraga, ibintu ndibiza bikunda na mambo yanaenda sambamba. Kukuzushaka gukora ibintu wenyine, kwa nini wewe watamani kufanya kivyako? Hallelujah. Ndamukiriza uwo mugenzi wawe ngo you need someone, ambia mwenzako kwamba anahitaji mwenzie, kukuza wanga bana, kwa sababu wewe unachukia wenzie. Wewe wachukia wenzio ukifikiria wewe waweza. Wewe wajitenga ukifikiria kwamba una nguvu. Hayawezekani. Ukitaka kuwa na nguvu, ukitaka kuimarika, karibia mwenzio. Huyo ndiye ana baraka yako. Wewe una baraka yangu. Wewe ni baraka yangu. Ukuwa muntu muri kumwe n'umugisha wawe. Yule ambaye mnaye ndiye baraka yako. Bwana asifiwe. Amen. Uko niko bimera mu buzima. Ndivyo yalivyo katika maisha. Nimba warize cyane waraminuka. Ikiwa wewe umesoma hadi mwisho, wiza yuko wabonye uwundi wakwigisha. Ulisoma kwa sababu ulipata yule atakaye kufunza. Ufite akazi keza cyane. Kama una kazi ambayo ni mzuri, ufite yuko wabonye boss nawe wagiza kiyoka kagushiramo. Unayo kwa sababu una yule ambaye ana kazi nzuri. Ndio maana unahitaji. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Twasomye amagambo hano mu gitabo cyo Kuva. Tumesoma maneno katika kitabu cha Kutoka. Ubwoko bwa Israeli bugeze Irifidimu, taifa la Israeli lilipofika Irifidimu, bwahuye n'intambara z'Abameleki. Walipatana na vita za Wameleki. Umunsi umwe ngo bagira intambara. Siku moja wakawa na vita. Ngo Mose abwira Yosuwa ngo genda uje ku rugamba.
Musa akaambia Joshua, endeni vitani. Gutoranyiriza abagabo bo kujana nawe ngo baje mu rugamba. Akachagua wanajeshi ambao wataenda na yeye. Amaze kubatoranya, alipowachagua aramubwira ngo jewe, akawaambia mimi ngo Naroni na Aroni na Huri tugiye kuzamuka umusozi, tutapanda mlima. aramubwira ngo jewe, akawaambia mimi, aramubwira ngo ndajana n'inkoni y'Uwiteka, nitaenda na fimbo ya Mwenyezi Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Uri mukujana iki muri runo rugendo? Katika safari hii watumia nini? Uri mukwitwaza, ni unatembea na nini? hari imisozi, hari Abameleki, kuna milima na Wameleki. ntabwo ari ugupfa kugenda, sio kuenda. Haleluya, haleluya, haleluya. aramubwira ngo jewe, akamwambia mimi, nibuzamuka umusozi, nitapanda mlima, ndajana na Huri, nitaenda na Huri na Aroni, nawe Yoshua, na wewe Yoshua, uje ku rugamba, enda vitani, uje kurwana, enda pigana huko. Yoshua ngo yamayemera. Yoshua akakubali, aramubwira ngo ubwo bivuze gutyo, akasema vile umesema, ndaja mu rugamba, nitaenda vitani. Bona wazamuka umusozi, naye akapanda mlima. ageze ku musozi, alipofika kwenye mlima, akarambura amaboko, ananyosha mikono. Haleluya, 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 haleluya. ngo akarambura amaboko, ananyosha mikono. uko ngo arambuye amaboko, akinyosha mikono, Israeli ikanesha, Israeli wanashinda. Haleluya, haleluya. ariko ngo amaboko yiwe yayitsa, akichoka ashushe mikono, Abameleki bakabanesha, na Wameleki wanashinda. ngo Aroni na Huri baravugana bati reka tumwite, ngo bafata ibuye, wakasema, wakachukua jiwe, ngo baburi mwicazaho, wakamwambia keti. bamaze kumwicaza ku ibuye, alipoketi, ngo baramira amaboko yiwe, wakachukua mikono yake. Haleluya, 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 haleluya. baramira ngo amaboko yiwe, wakachukua mikono yake, amaboko yiwe, walipoinua mikono yake, urugambiriya Yoshua ari mu rugamba, uko vitani mahali Joshua yuko, aranesha, akashinda. haleluya, haleluya. anesha yuko baramia amaboko, akashinda kwa sababu wameshikilia mikono yake. Amen, amen. ukeneye Amosi, unahitaji Musa, ukeneye Aroni, unahitaji Aroni na Huri muri runo rugendo, na Huri katika safari hii. bagufata amaboko, wewe wahitaji wale ambao watashikilia mikono yako. Haleluya, haleluya. ukeneye bagufata amaboko muri runo, unahitaji wale ambao watashika mikono yako, nawe ntiwarushobora, kwa sababu wewe peke hawezi. ukeneye bagufata amaboko, unahitaji wale ambao watakushika, ukeneye bagusubizamo imbaraga, unahitaji wale ambao watakurudishia nguvu. Haleluya, amen. Musa bari kunena, wangeshindwa kwa sababu alikuwa akichoka, alikuwa akiinua mikono anachoka. Amen, amen. Lakini wakishikilia mikono yake, wakishikilia kabisa, urugamba bararonesha, na vitani wananesha. Reka nkubwire mwene data, acha nikwambie ndugu yangu, mubaririmbyi, katika waimbaji, imba muri abaririmbyi, kama nyinyi ni waimbaji, mukeneye ababafata amaboko, mnahitaji wale ambao watawashikilia mikono. Mafite tenare, mmoja imbe sauti hiyo, undi afite base, mwingine ile sauti ya wanaume, afite alto, mwingine watu gani ko twagaza tuzita, no, mwese mugaforma korali, nyinyi msaidiane hivi, sivyo? Aha, abanyamasengesho, waombezi, umwe afite impano yo kwereka, mmoja ana karama ya kutamka, undi akagira iyo kwandika mandiko, mwingine ana karama ya kuandika, undi akagira iyo kuyasobanura, na mwingine ya kutafsiri. Hari n'abandi bafite impano y'ubwenge, hata kuna wenye wana karama ya akili, hari abandi bafite impano z'ubwenge, kuna wenye wana karama za akili. Kiyerekwa na hanura, yeye haweza katabiri, ariko afite impano y'ubwenge, lakini ana karama ya akili, afite impano yo kugenzura, anachambua maneno, akababwira ngo ibi ngibi, anawaambia haya, mubaze mubisubiremo. Hebu muache kwanza tuchunguze, ntabwo ari byo kwihuta, si mambo ya kuingia haraka haraka, si mambo ya kuongea hapo hapo. Bwana asifiwe, amen, haleluya, amen. mugihe dushoreranye tumeze gutya, tukiwa katika safari, tuzashobora, tutaweza, kandi tuzatsinda, tutashinda. Ariko mugihe twitandukanya, wakati tutajitenga, Biblia yavuze ngo umugozi w'inyabutatu, Biblia imesema kamba ambayo imefunganishwa mara tatu, ntuzupfa gucika gusa, haiwezi katika bure. Narabajije mu rusengero rwacu, nimeuliza kanisani kwetu, hari abana batoya bubu ngubu bamwe batakimenya ibintu, kuna watoto wa kisasa ambao hawajui mpira, mbabwira isobeko ngira ngo abantu bakuru muzisobeko, nikawaambia kamba hiyo ambayo tulikuwa tunafunga ng'ombe huko, kuna watoto ambao hawajui insobeko, kamba hiyo ambayo ya kufunga ng'ombe. Sobeko hiyo mukuja kuyiboha, ukienda kuitengeneza, ntabwo bayibohaga n'umugozi, haiwezi kafungwa na kamba moja,
bageze bafata imigozi igera nko kuri 3. walikuwa wakichukua kamba kama 3 agashinga igiti, anaweka mti mahali. abagabo bazi kuboha isobeko neza, wale wa baba ambao ni shupavu kwa kutengeneza kamba hiyo, yageze abanza agashinga igiti, alikuwa akiwekelea mti hapo, yamaraga agahambira hali ya kugiti, anachukua kamba hiyo anaifungia kwenye mti, akaikaraga, alafu anazungusha umugozi akaukaraga neza, anazungusha kamba vizuri, akauboha, anafunga, abo hinyabutatu, akifunga kamba za aina 3. wa mugozi wageze ureba, ukiangalia kamba hiyo, ingazinya bitabo, zile ng'ombe ambazo zilikuwa na matata hivi, wageze usanga waraitemye kubiti, ulikuwa nakuta zimekata kabisa huko kwenye mguu, kubera kukomero kuwo mguu, kwa sababu kamba hii ilikuwa ni strong, wageze upfa gucika, aingekatika bure. Bwana asifiwe. Amen. Biblia yavuze ngo, Biblia imesema umugozi w'inyabutatu, kamba ambayo imefunganishwa mara 3 gucika gusa, haikatika bure. yo haleluya, Haleluya. ni ngomba yuko tubinyabutatu, Yatupaswa kuwa kama kamba hiyo. Torero ry'Imana, Kanisa la Mungu, bwoko bw'Imana, taifa la Mungu ambao tunaenda mbinguni. Biblia yavuze ngo babiri bararutunga, Biblia imesema wawili ni zaidi ya mmoja. Kamba ya aina hiyo haiwezi kukatika bure. Ni ngomba ko dufatana urunana, yatupaswa kusaidiana muri runo rugendo katika safari hii kugira ngo tuzaneshe, ili tukashinde. ijambo ry'Imana ritugase. Mubarikiwe na neno. Amen. Amen.